abarandia nigo bagikeirie bikorwa bya bwangoiga byogoitwa kwa barayi b'ekidini. Abarandia abo bari gukwandikira rero asumuyega bwo gusangira ibisa cha imeya Sombogo Advent nigo kali gochia asabarayi b'ekidini ekiagera bakubwatwa bunatokomanywa no mulikitso Daniela Ontiri. Ukwana si kanisa ya Sabbath Day Sombogo yekoragwa na Bishop Ezra Kiriema imeye ward ya Sense hasi kitutu cha North County ya Kisii. Abarandia baiga nigo bagendera kugikeria ebikole byogoitwa kwa barayi b'ekidini. Ebyerekanire komentekana na monasa matuka abangoyiga Kenya ngana batayabuna nigo eganetie okobwaterana na masabo gosirigwa ukwana chingaki chomoyega bogosira magacho yekanise yo moyega boyigekirenwa na bobisa au egatiabo Simon Mbaka kuru ya sabisi yimobunge wensemeyo nigo bamentabuna amasabo na aroka arakonye gusire bikole byo boyigo amagendero hasi chikanisa na chinsemo au hicho chire na barayi. Mnakumbuka tangu zamani wachungaji wamekuwa wakipitia mambo magumu, wengine wanauawa, manabii wanauawa. Lakini kuna mchungaji mmoja anaitwa Petro kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 12 alipokamatwa hakuombewa na wachungaji wengine, aliombewa na kanisa. Amen. Na nisiongee tu na msifanye chochote. Wangapi mtaombea kanisa? Mbali ngamura sabira wa pastor abasasiroti. Esi solimune nite wa Kristo bari genuine basabe asengenjo yabasomba banyasai benchi. Asense mwinde Mbaka nigo amoko boko mabunge bwensemeyo asimiremo yamagendero etambokero gyakinirie bunge ya kitutu cha North gocha sebirengo binde aba pastor baito na bishop bwegazi moko ranenia asoko saberense yaito abere serikali sabera bajumbe baito esa gulia aboni gana bwaro engaki oko jorige goika abana injia abana bujibundi joko jora viongozi so sai wacha tuate maneno mingi because to bate financial yenga ibere bosio ono katika iga imoto de jibese chonsi chiga ne monto kora tika tora kwa romo genda arafu maneno mengine tutapangana mbele sindio pasta mbiamono tusabira bara baito ande mbiamono ko bangene abara bari boniga aiga nigagocha chinga kibirengerio au bigendrete kurugwa igoro ya siasa chega Kenya ni chidini asabara ya baiga bamentabuna chitabauti hasege siasa nchiraroro na baliya bangaini mbali goetania hazo goitana na koboererana. Tuna abantu banyasai unajua wanasiasa wanasikia ground, serikali inasikia wananchi na wachungaji tunasikia Mungu. Asa mwanasiasa anaweza kusikia ground iseme inamtaka na mimi nikisikia Mungu aseme hamtaki. Sasa tutafanya namna gani? Si lazima tulete ile ya Mungu. Amen. Hapa siasa tiwa wanataka ile ground. Na intu watu tinga nyasa. Na wabiko genda igo. Tigo manne nyasa baseni. Tata bubu yabarende asikira ringana birimu akorire nanda bayira nerigechire. Na inche maambia ndangeri toche ase obosango koiga nkurubudire seni kyaga tembe kurega se kaunti ya Kisii letra nenguru ko Daniel Ontiri.